kuweza kuondoka. Nasema kwamba imependeza. Wakati ambapo naondoka, msikilizaji, mzee wangu ananiita. Na unajua kile ambacho ananishangaza leo, ana furaha sana. Furaha sana, namuuliza mzee, sasa furaha ya nini? Na ananiangalia, ananiambia, kijana wangu, tulia nikwambie. Anasema siku zote mtoto aliye na nguo moja hawezi kucheza kwenye mvua na matope na watoto wengine. Nikamuuliza kwa sababu gani mzee unasema hivi? Ananiangalia anasema, unajua kwa sababu gani? Wale watoto wengine ambao ni matajiri ambao wanacheza kwenye mvua, anasema wakinyeshewa, wakiloa kwenye matope, wataenda nyumbani na wabadilishe, kumaanisha wana nguo spare. Lakini ananiambia huyu mtoto mwenye nguo moja, kile kitu ambacho kinafanya hawezi cheza kwenye matope na kwenye mvua ni kwamba iwapo atanyeshewa, iwapo ataloa na ataingia kwenye matope, atabadilisha namna gani? Hana nguo nyingine. Na akaniambia kwamba katika maisha, kile kitu ulicho nacho kile kimoja kichunge sana, kwa sababu unaweza kukiharibu na wale wengine ambao unaharibu nao wana vingi. Wanakudanganya, tupeleke kwenye mkahawa tulishe kabisa. Wewe una shilingi 500 peke yake, wewe unawalisha kabisa, unawalisha inaisha. Kesho wao wanakwenda kula kwa sababu wana milioni zao. Wewe utapata wapi nyingine? Kwa hivyo katika maisha, msikilizaji, kile kitu ambacho unacho kidogo kile kichunge sana. Mzee wangu ananiambia yule aliye na nguo moja hawezi kwenda kucheza kwenye matope na wale watoto ambao nini, wale watoto ambao wana nguo nyingi. Kwa sababu gani? Wao watabadilisha, lakini yeye hana cha kubadilisha. Papa Alex Tumanilo jina la kwangu, msikilizaji. Kesho pia ni siku, tutafanya vitu hivi, tutatenda yale ambayo yanafaa. Tukutane akiridhia Mwenyezi Mungu. Bye bye.